kotsina la burwa na la meketwa ndodo wa kuya sambinda chimoni chao apa dunia anga mwenu wanga ukadiba nangelechezo injize bone bazimbeya bazizunga za ulamurera za ukucha za ututuweza za unefukuro na musi na machero ndi hapa ndichirabera mwewa utali uya wanzu muluro zimubanga ndikono wamba mapungo hayanga ndunje farao itebelele yaho itutuwezaho ngubane na mtuku zimubanga idugisaho muliro zimubanga wabone ngabo mukarine konabela ngazina la manda la brena Jason ndikabari farise bashikiro kugira ngo wazina labo amen Mshumo ndolibo dobona wachipiga hapa ndia zidiba zori richidaka chipiga cha mwili kwa basi diwani ugadiba na baba bane bangakora mubiri uchibonga oyamba uri itawo chirabele na bafunzi musibaba bapanda mara ndikubafurubesa zinani la Yesu ahona ndo nditabelera awo mzane batsina bana na mzee unazora na bafunzi ora belero wa mwana na mwana na kwamba Hallelujah. Amen. Lord was liwa ba department ya kishini rofara za kudiwa manda. Nanga kaya kune koroma. Na blanda bidola nasia ya bara. Yamba rofara za kudiwa wasi down roita. Wafikiri wanga manda mzunga wa dola. Ikadiliwa ndindo mzimu wa vitukupa za wanene na sajirikere Lado na macho rekere yao kama na tajiri hauna pride pala petu hauna biuza hauna chindro wala poso ya mwana ara wobo na mwana wakotela au sio wewe chindro waliwa Hallelujah amen ni character ya Mudi muranga panda ufuno utenda wa muranga panda Nikuya kupimira mapungoni hapa ya mapungoni kunya kurudia peze within equal 10 plus 2 yes ai curtain ndio tawanya na peze nikadiamba na mutambela ni muranga panda alipase wafunzi ane nilito la wafunzi ni muranga panda wa gereke ngepasi nikadiamba naye abkati achikoteyo tachiposa ndito hange kamusunzi andavapose hange une avana vateveli vawe zvimwe zvitu zvine ateo vazone ndikatipedzisanga haye mudzimwe dzotusa kavone vonangi waho uri vamuranga panda wazvimongawo uri uyanga bhuku ya Exodus chapter 18 verse 26 Muranga panda ufunoita achidisa repoto murao ka omurumao arari wone murumo fichiridzo change ni pasi hama kuya chichimbire vaite vachidisa repoto ri ziko chimbilisa vako konderiwa vachidaga unezva kuchimbira unezva sachimbira ndigaya uri vaite vachiwana ngerechedzo dzibvawo hamufara bhono uri mushumo ureruwo usaine Kavaiti vachidisa ripoto vachidhimbiri navaruvimbi navachiviri itani chidisa ripoto niriedza dzitabhelo dzacho dzikochimbira kana dzichimbiri hone dzisachimbiri dzikoitiswa namingi mufarabhono ndoverechedza avandekedza ndira nandivo apaka 18 Exodus 18 verse 26 kavatumonengiwaori vave varangapanda vazvigwanda ngavomushe veve vachikoshuma ngapasi yavo mushe ufichigwara chimwe chimwe chacho vewamuranga panda va10 vane vamuranga panda va50 vane vamuranga panda va100 vane vamuranga panda mara vana varanga panda upfi musi vachibhaleliwa ngadzimwe dzadzitaidzo vadhisa ngenovo mushe vakoni vatanurira dzona zvino name ndikoriyowe kazvigwanda zvote zviri hapa ndiende kwe vave waone zvichikochimbira kavadhise poto vari zvikochimbira Zvisa chimbiri kava disempoto azichimbiri ngamini ritise hani mushimonga doi Hallelujah Niko dia panda Vakolosa chapter 4 verse 6 Muranga panda kave na tutuezo
musi oima panda vatone kuvatevera katutuwedzo yawe atogomere luambo lawe na zvine yambisa zvone una varangapanda vasakonewo kuamba navanhu ende okuvanganya vathu avavodzura apa zvidhurangamanda ndidzura ndichiamba ngegerekeni neri na vathu vanji mara ava vathu vanei vave vapira 10 uri kuvakuvanganya vauye nasonda vadhove vavuye zvidhura chipinga zvadhura tabhero zvadhura chelede zvadhura kutari hotera dzinzumururo dzote uri vava vathu vautevere kusvika pavana mara vabharanganya ungavabharanganya ngamineti murangapanda kofuna kuva very sensitive ifila mdzimiri kava Kolosa 4:6 line namba linge live namuno wolinganaho ndiri kuwambelekawo nekakulingane kopindura upiyo na upiyo ufilive lina muno chipi chine chava na muno ngavomuli chinodhipa murangapanda sokuamba sozvihatawo oimapanda vathu ngaro onema maanda auri arange panda ava vathu marango newa mando vabharanganya angova newa mando vasema vone vathu mufa murangapanda chima papanda ari wai vathu vasvika vagorwara rividze vafundi vavavedzanda ukorwari wakanyaka karisirerota kachini rina vakeguru navakalava avachakonochina kuwamba ungari vathu votamba vakasaizitii murangapanda karespekte vathu vehaimapanda havo ende avarespekta navone vadomurespekita vamugurisa navahurisa navone vadogurisa daswa nechitutuwedza ndichiri murangapanda kambe luwambo runosumezohurisa mudinda wa mzimu abe ararivone vahurisa vala mudinda wa mzimu panda gereke ndohurisa vone ende ararivone vamba zvisi zvone ndavala mudinda wa mzimu gereke ndovavonisa zvimwe vori ava muthu vatonga vana shoto ava muthu avana rini apa tonga ni pereyo jena nguna asi vashu ava asi vashu mara vari vakwambohurisiwa vamurangapanda vachima hamba kavajiya vana vayapalani gereke ndojiya vone yavatakura yavasendedza dziri navo avona nazvanga pakuvidogona towa vakafumabungote araripone vachikonyagohurisiwa ngagereke nevakweirangapanda yeye vamwe vofi vairange panda kavahurise hoyu ovaveya hori vave murangapanda wayo ndikopfiwana vasongodhinyadzisa ngagereke vadori vaimapa vachiyambai mumabvayo toileti vasina akori ndichiuya ndiwana zvoropedza wamba uri zvikonyadzera kotsi vaonori vanyadza kotsi yangavori ndikavahurisa zvinoreva kwangowina votarimba kavajebaba vari baba ndibaba namusivasakona machikuwa ni baba namusivachiyamba samosisi vane makakamero mara ndibaba baba vafunohurisiwa voraro namusivouya ngavoni bhara kavazavasongoremburuwaho vapfikotsiyanga vovuya ngabhara vokangwa vachikamburuwa vapfikotsiyanga ruwambo rufunodhibha aimapa kavadhibhe mani una vathu vasadhibhi una vathu vanovava kamanga vene vala odhapa pandohwara poso yawe riri kufunori vathu votiamba vafunojaivha ufunoamba zvino yafuna ngadirani yafuna ngachilizivo vananga samurangapanda uri vave murangapanda nofunzera vazokufunzera vagava imapanda vathu vofunzera vavana manda okonosema vathu vofunzera varivone votendero imapa enda ngachilizi cha mudzimu vagi vachisiwa nachadziziwa makapeni chabhona munthu aruwa wachikotambura mudzimu anuveya apa ungodhikandekanira vavomutatura vamuveyadza siwana chabhona murangapanda asongoshava usoliwa Matthew chapter 5 verse 11 and 12 niele nombori alari na Jesu vomuamba vomusema vomukritisaiza vosamutanganedza
na veni nokotevera vatodiriita zvinongasa zvezvo mara unatutuwedzo ritakalani nifurupeleka uri maramba avasangane nimanje murangapanda asokoshava asasoliwa asakokodiwa hatuita zvaukuru avongonipfa voni vone vasikobviva right zvimwe choke usaiti vachipi hapa azongoitisa zvoni avatotomaita zvaukuru kauite vamwe vachiotoro vachi apa ndini vagava vakaraiti haleluya zvino vasokoshava wambiwa navaposwa lavo riramapanda havana kuti vangu vapedzi vangu vanhu vavagwiwa mara vasaime vaisapanda naisa mushuma muchimupanda asi mushava wambiwa nawazvin'anan'ana kuti wambi wapedzi kuti chipedziko lichabhenda wambi wapedzi kuti chipedziko ubva komitini kava ndibve zvikomitini zvavo zvinova zvikomiti zvavati utopfopfi hehe wopetisana wambodhin'ana nagerekeni achabva wose kwabdachina kutotorera uongatori murangapanda katendorwa ngamatombo vantu vabuya vauamba zviamba kupanda vabuya vaubackbite akachikuwa back means ngabra zviamba vakobaita muthu ane avapanda muthu anokuvacriticisa zviamba uri vari vapanda hawe ukonyagorezva achivasorai vantu vakuonenanga mra vone vapanda avambi ungamuhenda vone vakasisoriwa ngamutu ane vone vava murau hawe vasoriwa ngamutu ane vone vasoriwa ngamutu ane vone vapanda hawe ene murau auya vamakoria ikavabva papanda vadenga murau anga uvona rene panda ngori asipinga chote chine vone vagobverera apa vaona roteriko vatanganidza ngaufana una vamwe vane vavana vhuvhu na vhivo na vhengo na vharaza vasatakaliri vamwe varangapanda vachibvera panda asunza zvavudi zokakeya hofu na uyeni aima zvavudi zokakeya hofu na uyeni karitakalira neubvera panda hamumwe ndoambori bhorani muchukokora takala bhora yote riyatakala vare mudarimina vare taziteishane vaona hofu vadziparapara na mikosi vamwe votakala ichio chiyo haleluya ndikoti murangapandai asongoshava wambiwa kune vatu vambi vabva lichipedzi vachidakirikiri vabvida vomuzvinzvimara nduri vachitonga vasapamuwa nendikoti murangapandai kasoriwe ndiona ndovakaita zvakuru vote vobverera ubhibhilini vosoriwa vambiwa vumwe vazviperero mumara zvisi zvona vamwe vatendokudaiwa vanongasina stefano vakambananga matombo votozvipereriwa hambiwa vakosema mdzimu vakohanedzana naipfika mdzimu vaviona nendikokubverera gereke ibverera musuna varakapanda vodhimisirawo vastabhoni vaima vavana rutendo rokutenga mdzimu ori stubborn faith pachipimbi madzimu kangowo unoriatinga muvhi ungoambi vanosumi vanosoriwa nosasaradziwa kariberi amendote kerekeni dzachinogaranga varangapanda vane vamwe ndidzibanana christians haleluya jeni like christians undomuambana musipedzi machero marodha kerekeni oratana dzibhuku dzavo osiyana zvigoma zvavo avo vasiyana zvigoma zvavo kavagoimena mwoyo yavo stand ground kavavera kutenge maona vafudzi vombeya pange vavona vokukuedzwa nga mudzimu uri mudzimu orikanide ndimenepa ndichimene mudzimu vaoosanga henda kavagori henda atiri nhapa shangoni ararivone vavonana vachikobherera ti haleluya kutofivana nowa ari madhuva ofivana kove auchambwanza nowa bedzi kufivana kove ndinoenda ndikofunza rufundere ava vanorufuna kove una kove kezvivasadiva kuti sori kove dzori dzioneresa hani ndivalaitena vane vato yavawana idhara auna tsika tivasione mara vamwe vakatozvipereri vangobona uri wewe mutu wavapira kandoramendo murangapanda ufuna utendo ukaidziwa
Una varanga panda vasateduka idzva. Ndivabvira ndivene valai vane una zvimwe zvine havanazo zvinoprisa zvavamwe vachikerekeni. Una varanga panda vasateduka idzva ngamanda obva hayana asateduka idzva ngamunna wawo nanga mufumakazi wawo nanga vabhebhi zvobhala hayani adova futi adabhala nabhala. Kavatenda ukaidzva ndiyone vachitohura samuti ndiri bhitukupadza ndipanda chipato cha mudzimu mudzimu ndonihurisa kachipinda chahone. Hallelujah. Vodafita vamusanda vote Psalm 51 vakuti vazopfigwa nevochinya vona kutouraya munhu vajia musati wawe sokakeya mudzimu uri punishment ekouda pamusana vachitokaidzwa upfya vangovyava upfi muprofita asatinoyagari vavanga magona vari murena zvivi zvanga zvichendetiwa panda matwanga nkangwele dhova unkangwele umuteshedzena vyadhaka azituwe tina munaro vadisola mudzima muhangwela dafitari mudzimari dafita it's a man after the heart of God after the koloni ya mudzimu ngaototokolekiwa vanhu vauyerera kazuzvavudi atendorindofeira marabva kaufeira aumela pfariro hangoliva uchiro yapamba atorora mudzimu zvangu richaonetiri kavadigudise uima samurangapanda kanyimele zote Habakkuk chapter 3 verse 17 kusvika 19 vaidhiva vhese murangapanda kave nakuimo asongova murangapanda lolala pedzi uchiva napusupusu urangapanda we hasichambonara vohabhakuku vari haleluya nawo madhangani zvisakwetisa zvone nawo mindirive isichakwa haleluya nawo masimuni zvisichachimira nehabhakuku ndi murangapanda varakavaforinidojia plan B yamini murangapanda achitangana namulemei utoda plan B neyangamulamulera yamutsireredza yamubveredza pamba musi usabveredzei ari nechinenda dhivatona ndichauri ndidoisa pamba norabhira mudzimu ndidoisa pamba noririra mudzimu vagai varangapanda vanotangana nanyimele vaimakaitira mudzimu arinavo hangaravone vanga vanimako varangapanda vaite zvipiwa murabeida gereke yotenda venesa vona ichidhakereke nisoko riniri kunyagova mutendi anongavona matsina vone vanozvinarangara havakonuimela ngoo yavo kavatoima vari ndineshadhira kana meshaka naabednego mulilo oro nomulilo ndikoimene panne nerikotoda varangapanda vana rutendo rachipimbi rasiriya kuma mara yoimaka yoitela satani isoitela mudzibaba una varangapanda vatodhimisirawo uva mahoro mahanezi EFF na DA rina musioda mutangano poindi yawasiyodobaba ukotorindira petsurindikahaneza gaya mufuni oyone vamunyakava EFF ikotodojiya mukuso wa ANC ayatikujiya utongaenda ujiyi idotsokodzura chikokovanga inga pasi vasokuti ndova murangapandai anokotodojiya mubuso azadojiya avangomsaone rodzura mutanganoni ukuangwa dzipoindi dzopata gereke voni vakotoda yohanezo rezo ndingasitelo ritotovarhinya vari vapfimbo muhanezi vasokuima panda mvera panda gereke mudzimudovabhora vari mudzimati vashumanga vadhinda vamudzimu vone vachagodhinda vhoti lori yahuiwi panda vasongotenda ulindelo uhanedza chimwe nachimwe kezvo basa rwedu unyagobvisa mimuro yopata yori mushuma konobvera pamba hanedza muyabhora
Hallelujah. Amen. We have a book of Romans chapter 8 verse 35. Now John chapter 6 verse 68. Kabatende uba mtu anonga osaina in community of property na mzimu. Richisaina rine rochata na rine na kadyo chata. Na rine we chata hongo ba one unazo itisao. Unamo saina no fi in community of property. Changa dichanga. Rozi bati. Zino richi daka kamshuma mzimu, kabranga panda mzimu. Muranga panda katendori ene ubilonga kama mzimu na zote za mzimu ni zao. Amen. Amen. Yes. Story mcha mzimu ni chabo. Na bone aba wabone mume na zote zao ni za mzimu. Amen. Amuzi kabadi. Amen. Vasaina in community bakori murena net dikoni. Net na changa. Zinenda banazo ni zao. Zinenda kona nokoni swangaiwe. Zinenda mana zinenda funza tikoni nne. Nikoni siwangabone. Izo hai. Zinenda to dagesto rumuchalo idizwanga. Nisito damre na kama mpengo rimeli wamo. Ah, come on. Kama waranga panda wa divisory store rumuchamu mchotelija. Zino mranga panda aba na heyo ndigo. Uba bold enough. Akono imelango yawe. Afala vese wimakaya. Yes. Atenda kachi tutenda kachecho. Usinanda wale bambako tenda zupi. Hallelujah. Amen. Aka nikidimi hapa betu. Show. Ka numeri chapter 12 na numeri chapter 16. Tinga ibala. Ndoba na kugwaya. Yes. Unapoendeka kwa tawela hapa ya uli. Baba chizi divana zori mzimu kupanisha kana urwa mtu anohanedzana na bono la gereke upirisa mtu oita ubupongwe. Baba chizi divana uri mudzimu ukwatisiwa nga mtu anohanedzana na bono la gereke ya hawe upirisa mtu oraraho harwani chikotoni aita kupongwe apedza ya mtu aningi. Ala huna pepe mzima sumedza mbiti yawe kulwa nenda manga. Ndimusi ho hanedzani wana bono za mtindo wa mzimu. Amen. Kanu mericha katola Afrika kufama pungu wa Miriam. Miriam mtumo sasa na zakarazi yawe. Yeah. Abana zazwe za mzofi homeboy mentality. Loto mponyo kisa tidata nyange ofro kura wa Egipta. Ono uko dita ene. Ono off na ono boy. Ramikira tidata rende na mkwira na mzumba. Zino ono ponyo kwa uko dita ene no kwa mzimu. Hapo ngari tu mzimu. Karibu amen loke. Mzimu hapo hata kama mmerita kwa Bible from verse 3. Wada kwa chifu mzimu hapo ndivida. Mushari danu mizera Aroni na Miriam vabete mbele nyange kwa gwamba na muzimu wamba tambele yono na mzimu wamba wona hapo dasota mzimu kwamba na wona ndio wono na mzimu wamba wona hapo dali tambeleni acho sika ufia sika babisa panda pala ari Miriam na Nero oyo mushende mudinda wanga bichamba na ndiamba twi hawa mandinga diva dala na mizoro na buprofita na minina zote mara hoyo rito amarona bale sana. Amen. Zida Yesu ni chimuba Isa niko baisa nne. Amen. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Yesu ni chimu haneza niko haneza nne. Wani bashi haneza na bono la dida wa mtumu nendia opa. Bono mara chitu mani mani kwamba magogo shua mabone chichino wa mkripa no. Jesus. Ufumu zuwa chito bezo wamba padani. Goli chito baranga na Miriam wana rapoche na mubili wote nga mapele. Muzimu mkonga mapele. Hapo ka numeri 16 ni bani na watu 250 warango wapanda na gotani na kora na mumwe. Wana muyanamba ono ula wa Miriam. Bari mshoko dikisa. Boku banga na 250 muzimu amba dikisa ya derbabize.
vachitoda mudivhura shango kakati amudiripo tena ndakaya vana vana nazviduru nazvikwenda nazvikotikoti zvati vamudimiriyo asave namudobviseri namurungu esavaiona asongokwatiswa ngachiri chaupongwe no asongokwatiswa ngachiri chaudhamba hanje nanyaupenyu nazvoti okwatiswa ngauri ohanedziwa gono lawe ari aliche karidandonazamdavati izoha kaYesaya 41 verse 10 ifila mzimu liri usongopa murangapanda trust in God kavatembe mzimu kamushumo wamzimu avavechera wona muzimu uri ndovana wone ndovatika ndovakwatisa ngachanda changachita zviuya masokopa ndione nne hapo kavarangapanda vavevakawo aungashumi vona undoshuma vone ngakamne nne ndovakonisa kuti vashume zvine vasazvikone masokopa kava vefurukolo kamzimu murangapanda songo veyafurukolo kavatu karise furukolo mudzimu ndorikonisa kariri amen rote haleluya murangapanda ufuna uva muvali wovala erida una varangapanda vane hana na bhuku nantiyo vala havo kava vale bhuku dzachikreste dzomwari wonga vanga vadhinda vamudzimu mirayedzene vadoifunza vopfika vafunze mimwe yahone mudzimu ndovadzungururira vachikovala mudzimu ashuminga mtu asina chitu apa uri kamushofara tonga wofara minekotamba mushari ndofara tonga afidoiposa basi mushari toiposa basi ufia kodishanduka yalanoo arari mushova asina chitu chandani nowaya dobvaga haleluya arari mushova asina tonga nowaya doshanduka chibakamini nikoni murangapanda kavale bhuku veninokonovala zvikopfana kwakavakana navagebri vasakonovala mana vone vanokonovala kavavale bhuku kavavale bhiriri kavavale vavale nezinewspaper vatocherese neradiyo vakomfana vatocherese nemapungo katv muraedza vavo vachiufunzai vachineya tsumbo vagawana vagoneya tsumbo dzazvitu zvacurrently zvinokuitwa namusi zvinokwatisa kuti muraedza vavo upfare imurangapandade hatocherese radhiyo havari bhiriri nabhiriri ene yavo havari mumwe nodhagerekenene pamurangapanda udasina neno bhiriri kono zvavo rikamusirise mlingo rikavadhevisa bhibhiri yavo ingahambi ndoamba murangapanda ufuna uvala ministry wa muntu udependa kauri library yawo yodekisahari wopa funzo dzine ndandafunza dzibva kauri library yanga ngei ndovala bhugude womfati haleluya amen pai vavale bhuku varenge bhuku imoranga-tabhero vavale uri mumwe achitaruchedza tabhero ritabhero nini vavale nokwamba vauya murenda vamwe vachitaruchedza vari mini zvichibvepiri na mudzimu hela miumulo ichidai dzinzumulo dzitakuwa henepo dzine mudzimu avadzumurira kuti vakone kufunza vava vatoona kuvarangapanda kerekeni vakuvafa mapongoti akudzi avo vari ari vachikonovalai vachiyatora ndomwe dzichipera mona mumwe kavavena mubhuku kuti kovava bokushopangi zviona mirayedzaidzopera murangapanda usavari ndikori mudzimu neya mutu muraedza achikotecheresa mumwe akofunza akovala mumwe akotamuchedza dzimi zvapangamo mubhuku riyapala vadhopererwa vadhonyanywa kusona militari vatu kavakota vari vakufunza bani yakuza vavofoko rinonjuma danofuna nokudzovegaperao vazvipa una chitu moria vavali avatecheresi avaiti nini chitu achijeni varoya una chimwe choitiwawo vafunzi vano vatende vavatendere umbiza vone vatende vavatendere vavaumbiza
Romans chapter 8 verse 35, Paulo read chinji lesangampandeka na rufuno rwa muzimu. Jambo rubaba osaina in community na muzimu. Ari relation to pandekanya. John chapter 6 verse 68 yapala Petro achamba ori musuko huma ba 72 ko huma baba sana watu alafu. Petro ari kana nyako huma Petro ari oi. Ri huma ranga. Eti daba rozvono zoruna mchilo ababe. Roto da rosaina contract yori. Ritabela iwe moru una mchilo kaiwe. Ibo saino contract. Hobi baba mabo huma. Ari jeni kereke na majority. Muzima chibili na majority. Ari ngore ni bangana mani babone kereke. Yeah, Jesus. Muzima chibili na nomboro inji. That's why chiri hato kana na babeli bararu ndi abo dibenepo. Hallelujah. Lino duka Mateo chapter 17. Jesus amudijia Petro na Yohana na Yakobo. Ufiba konyata ba. They were three. But she's coming in Jesus was Shanuka. Which way to Matembe? Yes. I bet I'm going to have a photo about him. Baba, I'm going to be very much. What about God? Matembe, I'm going to have one of that. Baba, Petro na Yohana na Yakobo na Yesu. Abelani. Mushena Elia. Verse 6. Yes. Zabu Petro zatalingi atere hapa meduko dipa bahadiba. Master Petro dipiga watu bahanji. Muzimashi minga watu bangana niko lokula kukereke kura balani ama kwa tukudini. Kumba kuna watu bangana. Muzimu one. Tendai kana na banda wale waone. Watembe muzimu wale kakarine. Kanishmeri batangu dwardo batana mti. Ara jafunde hapa kare prakatisa. Ara zureleza. Hallelujah. Amen. Hey. Kereke baba choose dibara. When of those people kereke no for na bis. Kana tekis. Wana meli wa weden. What's him? Baba kuna meli mama kutsa. Hallelujah. Zinaona ara mraga panda. Ba wana mama ko utsa. Asukuza mbili wasuko nyama bari. Nana dia ku hapa kukereke yoku. Baba ko tuwa. No. Bosika kitichiri chawo chawo utsa. Wapeza mshumo wako wa mzima wako umelori bande ba ushume hapo gereke ni eneo baba baba kutua basi kusuko telero ruanga muya ngori bomkere watu wana niko tuwa oba wapeza mshumo wawe ene uchuka pele wetu kutua uko yote unaza mshumo wawe uta hapa kaima gereke ine yobe iko toga ene Jesus nichekizini baba wako jena baba wako unsa Wana tsala na namba, wana jina magana. Uma to wake ba musika to. Ko de ko to mtsala wa mata. Hallelujah. Hallelujah. Awu jina. Awu na mu to wa we apanda bela. Baka wa zamti. Zino umuranga panda diva yuri, uko na meli wa ishani. Uchisi. Nani shidaba ni dofunza wazo hapa. Baba mtu wa abaho. Wope zamishi wawa. Hapo ni baba hoje wako isa panda. Hapo ndo mama tunao tumaroba atuwa ketelo na tunachibira machipata foundation za kile zote. Atupata foundation kwa mpira. Huko ya unao tunachika wanapo kile kapata muri. Uchikola kwa fundraising ya foundation nani atisa. Atupata zile balai. Na chino mkukulisa na otisa zi. Huko tu wangarudishi ni waombe. Muranga pamba nisomo ruanga muya. Nisomo sokotela batho peza omishumo ya okereke neneyo. Borba babachitwa batotwa basia boto mamanigitanye badivaka bapa. Bari mkene tisi zone heba fuka batisi zone minimini wazipa mishini wobela. Abona bamwe banema runa bela bisio ne bachisa batibela. Umwe oita foundation, umwe akatanga, umwe arenga instrument ona korega instrument. Umwe tikawa na watu kwenye mcheza silingi. Ajenza nao, atikope zabezi. Bari kama pata dani mohoro nao. Aya pata na watu kope zatua. After wana mambo Yesu tuzea zita hapa. Wao ndio wanazitoa. Atana mazina. Muranga panda niko kwa basira
mudzi namusi ela gereke ni yavo una mumwe anopinda gotuwa kava muri chatuwe vafundi vasokola mbiru variyomwe otuwa gereke dzeseredekisani ine rofurukana mudzimu uri vanogesa pandapa mudzimu yavadiva vasongovalala vakovalavana vachitanganyisa dzisatali dzichidivhaitwa dzasiyanoto no wachikudzimari makore nehakaki chinhu chimwe nachimwe chichitea uvahone haleluya ukadhivana mandori adzitibero richisongoitea richibuda nebible school ufi he is an omnipotent God zikwambori mudzimu wamanda ote an omniscient God wakutali hote hafizi an omnipresent God uwanala hote ziyambori nimenengunemwene kwetea mrakapanga God is behind them and he knows them mudzimu wao murakapanga gerekenini bisini weyanameliwa wenda nisibagera ulwana malonzi opambana nawo vako vakupona kwavaponi vakakolovera ningei nanepokerekeni yavo nemanodolovera nepo asatupona ene munhu akapanga uoni Matthew 20 verse 28. You must have a servanthood character. Kabate ndo vana muya wa kushume kerekenya. Watu proga vafunzi vavo. Ndo bona vafunzi vavo ngokwalira chiduro ndafana kuti tikupatsa bada. Vaza kuti ndimuna ndikana. Bana batendo vana muya watani. Uba mushumeli. Evese ndayababo Jesu vinendoga. Tongo doshumelwa. No doshumela vamwe. Na udita chitavero nichitino chitashango zote kwamba yende amba matoto ndoni muranga panda katendo vamushumeri kava gule poso vave mwana wavafunzi wagereke zimwe ziashara za zimwe zigereke vamwe vavodija zvivanana vanenge ziashara zimwe zika ashara zikerekere zvimwe kuti wari woti wafunze yawo one mishumo ya muta achikushuma ashara vanhu vachikodzudza vanhu vavo mumwe munhu ukosokona vamudhaera hange umuni gwendeno vuyanda ndaona uchipi ashara yeyadhodinekedzera ukirina toilete rimudededzi weyava opasisa vana menze kupinda provinsi yote level of understanding mwa mtu bona ndimo yawo tukutuku sikomulanga tofi ni ashara vatundire vakavadzira yapa ndo tsitsi wa baki tishava kuhuru muya wa mushumeri bone vabvaka poso ne vakayo vava mushumeri makuru vavofara maiki yapa doskanchiva kudza vomeya yani ndoona makuru vakoimba kabhebhe akubamba zamakoleni kubamba za practical kabatendo vana muya wa mushumeri avo makuru vanokoimba apa nemuti muguru bhato yakandikakati mari vakoimba apa mukusikuona zvapasi bhabe akati vakusokuhamba chikosemana nangamira vakodikisa bhabe unovodzina vasisana vanakaaaaaaa wavana muya wa mushumeri kuti hangwa iwa mune wahangwa nezvine wava hamba petu hamba udikisa zvimwevo believe in delegation Exodus chapter 18 yene ilava kudhiva vachisabana kavatende une wa mushumo vai vashume kavatende vahumberi vavasokone asikisi ovahumera wotorumwa vamuya wa mzimu rikavai vashume hai vafuna kombudza bamrova vasokombudza vegaperawo wai ikasvonda vongona vasandotenda vongona vava kujuma vantu apa that is delegation vasongolangana navo kavandevomevana vafuna kuchivavadava kavandevomakamu varitanganedzere vantu vasongovavuza kavatendo vana muya wotendo unangi uri maite chitu vasalinde nodifendo notodoita defense mechanism
defense mechanism uri vakunyambohana vagavane napurizini kavo kusina tona mukumbu namushire kaburangapanda kavave available vachitotiwa vawanare Matthew chapter 5 verse 1 ufiachivona magogo avatu agonya tavaita mini adzura tini vafundi vavavaita mini vasendera they were available vavahone vadzura pasi vatecheresa rikurena ukofuna richizvitisa hati vafundi vachi vatotaka vavawane unaruwasa kuvana navavo kavabigudise uhane dzekasuzizwa mudzimu vasekosokotenda chimwe na chimwe kuna vakangapanda vane kurangapanda avo horotora kerekeni ngauri hange hena vakonudzungudza toho uri neni kurangapanda ndi mwana wa mudzimu tichaita hezvo vavafumakadzi varuverera mahadzi totenda tenda society unga mwana wa mudzimu vakwangotakadzavo makadzi navagokotsikunene vonofochifinyo kwaniro rwazi vosaita zvine ene asatendekazvo vamuzofia panduri apa cheda ulecha makadzi voneka vari apa ukulecha jesu apa haleluya muntu kavana kunodzungudza ninguva yote inobvandodzungudza murangapanda ufunori hai tifuni hatiiti yezvitiri tiiya pamechaya tibhadheri yazazibhanoneka cherede yanga murangapanda vakorotora dzikerekeni kauri vanhu rangapanda vakonodzungudza toho musika mahayani vafunzi vazotsini napo achida kerekeni usuku vapazela kerekeni ekari chino usuku katakorime ari mise zvako echonechone chikokonda ngori orotodziwa ayani angei haitisizone nikwambana murangapanda whatever Daniel chapter 1 verse 80 Daniel utohamba 1 verse 8 ari nini tikurodhiudza nori tingatrendu dhishata chika nazvitoro zvomusara nditotohamba ndisekotomanda pfari vakavari mini tingadhishati rikodara rangapanda roshatiwa rodhishata radhara rotora rarigo ilambo yemudzimanekedzo rishinegerekeni ichibva ikobva yozokogo avoid to be like an old business structure. Vasokotenda samurangapanda vonangewahovonera vukoni kune vava navo unga business yeyavaiko shuma yofa wesichashuma mara wosara womwari wopfi kudzovhura kudzone dzovhura kare dzambera kare dzisinioni vatu vachida vakotodza kuva vonori ausumedziri uya vana kuva pa apa badani ndimakete mingane yesikumoro tkoya kolombo umwe sikumoro fini nguluve afika chikopo nanguruve yonendikale yobiyo mulava kovetu murangapanda asaita zvakukumai kudzoka zvezvo rasaka richiri rinaye rimurangapanda pana uchena muntu apa rosaka dzine naposo yevafundi vakunongeza natalente yariyo avo vachimba zvona yachikona zvinobvunza zviri sakaminiya vasongotenda uva eroad sign murangapanda asongova wofunza vamwe ene asadhifunzi road sign ufi ifera nonochimbira just an inch from where it has been put hapo chigaita chosumedzori sibhasa vaya zvinodona chemepala tichikwa sibhasa mara tiri richasibhasatoso rikwaso iyaviya zibhasa chemene pano murangapanda kapurakatisa zvino azvifunza arakangopfiwa ngavantu arakangorangapanda vantu kapurakatisa zvino azvifunza hapa kapurakatisa zvino azviimba ngamaiki hapa asongonga rodusaini samuvhini dzikereke dzasirodharirwa ngavarangapanda vadzirodusaini avakoni zvone mara avabhariri zvone uita zvine vakuzvikona
road sign Christian. Uwakombo arano mfunzi watu wanaona watendi wa road sign na businesses zowo zakale zishashuma otizo nziza koshuma. Sito watu pesa watu kugereke watu wagereke gai. Karilwele upeza jibishi. Karilwele upeza zobdirwendo ribataka panda risa tozibisa batu kaduba la mulungo. Yes. Karilwele rudwaza upezisela muya uchiri kwata nive no shuma dwabu dino fuleza rwendo ranga wa baba ulo nive nipetu one ngao chinokoto de alicha dwaza upezisela asema chomo na kati nicho upezisela nchini mzima chifunesa bako tuwa bagabi mrana panga zwa memorial service liko zitsa watu wa memorial wafurupezei abami zote wanga zokudipezi Yesu zimwe bagabi bari oba ni jakandi oba a prayer warrior oba achuru for a crusade that's good nazarina oba chitantantanta. But the question is opezani lelo lawe muranga pandarono zibisi wa badi na mama muranga pandarono zipa badi baba batanulinge asa mumwe begembera ori umakoleni haleluya umakoleni opsangayi odibori lelo na wachipeso bagai haleluya umakoleni zino ndikumonodra tungwachanga tsaula chaburahamu nepone basi nema kumboka bapumule ariko waneza akatuwa bisola kasifuna topesela sallallahu alaihi wa sallam Yesu chipambano Yesu yakufana sala zazo eti amana rizidi kabana lo napezana lo rabo. Haleluya. Napeza spida yesi osara kupida kupesela bapaka dimfuna msi Nani kwamba na beni saba langa panda bari mkate abafunzi na gereke bari ndofiwa nyana timu. Yes. Nikunya kuri midembi ya mbena ashara idamba na ashara ndamba na mfunzi limo ndwabone bafunza abafunzi baziyoti bidori jumunya ndamba nabo ndamba na mfunzi ndaba ndamba na ashara ndamba na mfunza mzungu akakati ni bangwana ndio basi ali to menga wewe ndio ashara ndio sasa ndio kaza sisi watu wako mtecheleza tu kerekeni anaona mtu anaitwa gerege ya rumwe anekereke aizijiri ntan aimiji amtu amkobwa ni mtu anotaka ni watu asubezuri watu kama zuri gai bola mtu kutobwa na manda Risomo zijera basi. Ara risina wakara sukenage babiri barabu. Ubena watu bane barijena bala mnango ni asume zori kawa yuzura gai. Nga rudo damu twako no daroto toma hadrizori bana bazura gai. Basaje bazura gai. Tiba kuzona ba automatic ndo dijera da tuba pada basaje bana. Usina mtu omusumeza. Atituwa utuwa mudikuwa chote ngoro hamo fari ya zabudi. Uzura kukatia basaje baba mabana. Baba bana mtu tungo wobo za dudu ruzuliswani ashara karije nta ibe woni esa wone kerekere nga huri. Amen. Bon fati. Ashara so ngoma mwana mtuku kaube batu ba urwane bachidabanya gotanganiziwa nga batu ba urwane bomfa boma kama bako jena bala ono kumwana na kukurikawa zikatele mra Mara bato dabala machiko jena bwana zobo bafoi bombe ba samba na mangira zitara kama teremka Watu na mambo ya kwenye kutembea mbele watu wafuna watu manda fara kutokana bako zifatiri kale dolukisa suzacho ro blanda randikale ngosa ndiba Ungwana kwa amba bari zimwe zera itanisa dimu mzimwe ari angwana mara alishabikisa zimwe la kona
Mbofiwa tena. Huyu ashara ndiye nane zikerekeni zona ulao. Una ashara zine ziyasume ziruguru zipatiwa gari. Habana ashara zanga ngomzo sume ziruguru kuchukisa hali. Ashara ndiyo neno kipa order hapa gerekeni. Mfunza kwa funza mwana kuzo kugirima na kereka yote. Bafuma kwa mbona wezozo kwa. Umo yata tukirima chikoko za mafunzi kabasi. Wozo kwa rada kwa bafuma kwa kama kwa kereka. Baba kuna wanaweza kuzo mafunzi kabasi. Una asharai ya kirima ya kubata kwa kwa kufunga disturb service ya kereka. Kwa kuzifuatilia. Si serious kama. Ushiko funzi wa auto ditaba tabia mwana. Nanga kereka yacho. Bana baduramura wange ati dina babuzofika baturenda nani akina gatabitabi hapo muya wotsai watitise ya muzukongo nakuti abe mwana todaba shikereka tigamura bele ya bisa mumulo kamne yese takamwa asha reko tode ya ikipa oda musikereke chiko chimbili bako mfati azo zamfena azo na baba kwenda zuliba daba pa Hallelujah. Amen. Ashara izilipamba. Bananga ashara isongo ya daya tulaba kunonezo. Kazi leo rayo wange na futozo yalo ikono bona watu banoko jena ngagete na banoko jena ngamnango iba tanganizo utabanya. Basi kuna bachijena basoko zolololiwa. Kama tutanganiza ashara bachiko smaila. Bala sipako chinoko tanganiza baba. Ngo kutanganiza ukipatrio. Kipa boka chitanganiza muntu wasume turi pano rufuna watu ekerekere ndaza mutawani ashara number leyo amen watanganiza wanga ashara number zozimweba ashara kadresenga mreine uchizibona zona ni muntu ochizwawo ha hallelujah Mbara ngari kwa chikona nini ata chikona ni baitwa ngambara labda za jabu mfupi atanga mtanga la pesa ndani mwenda ngamba wa process Yesu Kristo zama ndai ende zinaka zono lala chikona si ashara kazi ambare robdele kwa mwana kugidima ene ni kwamba za practical ina zona mbare bala wale sema fuma kazi bako zone bako rameleza kudigidimela waenda wanako ale lishi ashara ifuro bana ataya mpuma bako mfa hapo tunjia anakutia tenjini bongo ora ala lishi ashara ifuro mbare robdele bako mfati ukudana bemuja ukudowa ashara kana udana kuroko kumogoro fiku minimini kana wako uzogo zabo kati zilokuma ngabo kana fiku bonini believable acceptable kama tu tanganeze ya nokona lori una mzimu ngomkai ashara kebe na ataya aba ndiliche ndikimene mfunzi Mufunzi asongori atiko diba zuruko funza na sonda ado ba bibili kama chile. Kuna bila kama mtabika Genesis hapo. Ko funza wone kula kufesa ko gai. Basi ko dema pamba hawa tumedela mara bele ko kale. Bana ko dama ko na ndala ba ngona na chiso teko zindele na dekwe. Ngaba na babo ba ngona na ndala. Wone ba doba fesa kama chile. Ba dama imapa mo wana chance chotano ro imapa ba. Ai ngone ya. Amen. Bone ili bone kwamba bone bone mai diba John 3:16 amen alko shuma ko diba hapa Biblia ndio wana yote from Genesis to Revelation Bible school for 3 years mara ndiga si dienda doba verse diba mo na ndio bianda babalela Biblia pale sitoma chiko ziliza kato ndio soko ni mwana ndio diba ndio soko doba verse na funa ko sikana hallelujah azishumi moralo bafurabela baprepare baba la mzimu batoda zivese ziko support muleza wabo
Lord, hauna muraidza unoima ngavhese ntii. Vhese imwe nemwe isina vana mungano. Usapota muraidza wavo uri ukwate. Mara zvifuna vazoprepariwa una chipinga. Jehovah my God. Mungomufonera ngamusungurira muofisini ndikurukisa muraidza unoenda kofunza ngavarume. Hezvi ndinokuvafunza ndokuva preparation ngaMonday. My God. Lavuri kudzimadzisa dzinotsunguriro ndaenda posa. Lavura kudzimadzisa ndaenda posa. Ndikori mufunzi prepare beforehand. Vafunzi kavarugise vachidhabha vave vorabhera votomotangana namudzimu vasatotangana navantu pamudzimu. Awidiwa inopanga vantu pamudzimu usatotangana namume wavo. Kavatangana namudzimu wako vakonodza vatangana navantu pamudzimu. Mudzimu dzavaudza uri vanga vakofuna uri vakudza zvipiyo. Ronobhulana rauji aritori muntu vajumiwi una betu nevajumiwa vajumiwa mudzimu ndovapa mapungo ngori kwazidiva zori asi voni vozviita vafuka vatema aunakamukavatodzavari mudzimu ngodzikosa komuvhese azvihanezi ende umwe vagavana vachifunza kupirisa mutungo chenzi kuchipiri ngauri mudzimu yaziva zori avongowana chansi chauprepara mara ndinokutowedza mini mufunzi kaprepara sadhaa. Vanhu vanokodhabonete ndishakuzikonekisa bone ndingati kwamba ndarikafoni dzatene dzinoenda dziri receiver mbiri dzinotori vafunzi rikatoka rumerisi bovwa arodo rifeti lavo baba idzi dzaaids iyanga varibadera masi yanga vorova mwana ngona ragobvisa matekwe tongoruva zvone vafunzi ndikosimedzuri vatu voneta vakasimuchipira vatumidzera neuriyawe rikotakerekeni roneta unozvinitisi zvino vatu vonetiwa vachidhabha vakotionetusa ngavonesa muranga panga vavanetulusa hari vone vasokopriperera unetulusa mumwe mufunzi ndovamba naye musiya wamboona vokonzorwazvatarife ndikademba kamufunzi muraidza wakakonesa mufunzi otonangonga vafunzi vafunzi vasingofunza minedza minapfurapfu ambotirwa 45 minutes izvi zvinenge ndakufunza pa vasongozviita vone zvitonga mberi vote haleluya 20 minutes 15 8 35 avavai vapirapo umwe hunji utodarizero tireni wavo rinoradziva zori ribaitisa vanhu rivave sensitive richivile rote ufunza asi ufunzesa chipinga chirapfu uyafunza 10 minutes wafunza muraidzo unopirisa muti wopedzo 45 minutes akazogwaramura mufunzi vakamupa mufunzi tiri mufunzi muraidza wavo kauve natona mutumbu namuchiri the introduction, the body, and the conclusion or application. Vachipedza kufunza muraidza wavo vachipedzai vakodaka chipinda chori zvino vantu vagoteya uri vaite mini ngaye makunge varifunza vafunzi vakuti muraidza ufirizarite munyika mudzimu ndiconclusion rikuti vakopedza muraidza wavo vapedza vasongowamba uri merikotoita munyika muraidza wo varifunza vagonga unoulawo zokuri jesu atsa ajena chikepenyu magumbo ada magumbo unopirai vambondibva vajena shangone vawana chihore vagani madhimoni zvambondidorara zvino onoona vana madhimoni rite miri vafunze hauna application hauna conclusion hauna muraidza nokotakareni ndichitori nyana so mufunzi kazomburi ataya avafunzi kavambarisa zvone ai chansi chorivaemeapa vorespectiwa mamanda anodera ukipa na kuhembe vata vaimapa vakunomborinendo vambara bhachi apa rikunofa pepo kudaende dzinongadza mumakamu dzanomadhoga tikudzidisikareijani vafunza ngazi zvinanange ndiyafunza ngazi irikwambozokodobva vakuma kuhembe akumato hei atenderwa vafunza kuhemba irikwambozokodobva vakuma kuhembe tatuwana kuimba papaza
Abanga wini. The level of understanding about what Durawa at fun. Nina bakala na bagay kwa banotendori. Mtu funo ba mara la dignity. Mazoni bali mtu na bajo ufuno funza ufunzi. Nina kongwa ruisa kongwa la department ya education. Negala kagaba dede ka bifunza tetbigani. Wasa tenu ya chikolo nuso kwa bara bajo na tai. Zofa uko tu wangaruboka tu mwerero kiparozo. Ndio titana. Zomba uwadaso na bana bachikunyaza ngori. Na kwamba leo kukofara na kamera chikolo. Sorry badedezi. Mana kwamba go. Sino na bagerekeni. Mufunzi kabe kasumezori na muslim program yaka. Amen. Na msuko funza nne. Ati bachiko do funza bachiko da hapa kama hapa mbele namsi bachiko do duzura kwa sababu tachela yake hapo mfate hapa kopinga ni kamfunzi wao kana ndo sida mfunzi wacho kuna watu wazako bizu za watu bado ndio sisi za bizu wao wale wako hapa ali hapa ali kwa pekee zinza ndio wao ndio kufunga ndio hera watu kitazwa Nene kwa mfunza kufunza, you must mind your language. Amen. Ane kwa kufunza za kufunza kama ndio zuri respect wanaona kama respect. Hapa watu tunakwambeleza. Ndio bakwambeleza. Ndio kwambeleziwa. Basongo lisemera abantu angea mapu yana chidi mbili na rudi mbili chidi. Risongo semera watu kwa bafunzi wa dawasiyo. Bana power ni watu kwa foreign influence kwa semekanya watu wote. Na mama banandiwe ni prisa yao walizo kwa nango bafunzi. Haleluya. Mara kwa dura pasea kwa sababu tanya baadhi wanapenda sentence kwa nini wakati choma na dozoma bila mimi. Haleluya. Jesus. Zino kama wana chichilizi chotebelo dawai mapa. Bamba na neno dura pasiri na mabanda anako tsasoma machitwa so. Risa kwa nama pulpiti mara ndo dura pasea kwa kama respected. Kuna baki kuruba huru hapa ndo bila mianga. Mbona boy mapa wako sema na mianga baba. Why bachika kwa korona na? Kwa korona kwa tani badala. Kigere ni zibadala. Ruwango la mfunzi kanu respect kereke. Habari ndi ndeka chipinda changu tena hapo ni konsezi wa skins. Ndika kwa na mchuza msomozi. Ndio tina jeneza ndiko ndo kwa. Ngapi? Mchuza msomo. Hallelujah. Hapo kwamba na mfunzi. Wapo ya watendo lodochi bize program. Wabonera una mpona mponi ya mzimabe ya ngako mkabo. Uruba dochi biza hii basi ya gidi mabaudi ya sa wale nini. Ufuno respect ya pulpiti ye. Nono diambaro wabu ya wararo MC wada hapa. Unabanga wanachere de zino prisa za wodro basi. Unabanga wana gidi magagore de prisa yao wodro basi. Unabanga wana bangu ni zabudi. Zine uchi janako peleke ziwa fikago na basa dokela. Mara wodro basi. Iwa wana kwa dobe mchumiza mshumo wako. Why is about respect? God never will respect what you are. Mchumiza mshumo. Basi muri bora. Kama chimiza mshumo walicho kufunza. Mchumiza mshuma kana nenazo ya bizero zone. Tinataizo zibulungoni hapa na hote hapa. Si MC zine mwana mwachi kwa pezoamba. Uko domo la kuzwambo ngamwa. Nruko ta program ngambili kanti. Ara rote opeza ka 2 opeza ka 4. Wano wayo garu amaria baba masore man. Simkumbuza lini kaveze pio. Uko tomo ushosha. Uchidamu maria naona yuko hapa zone man. Simkumbuza ila veze na uzazejo gaga bana za mara nigo man. Uko gachi pinga. MC culture lengisa. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Varakapanda yanofunza MC dzavei. Nabone arali vamchimiza mushumo bona ndosa murakapanda ngekereke. Vahumure zvizvenda kuzviyamba. Uri vone vafe program director vakanochimidza program avakoripuruvhera uri vadiva vhese. Vhese vadoripuruvhera kuti vadini vadoti vafunze vona. Ronochoma mishumo minji ngachipinga rapedza usinga chipinga. MC yango udorwa na vhese ya vafunzi. Vachida vosokore haya ndozvaka zvinodzifunziwa amara ndozokochimira nebaba kavana nenazvovamidzeka zvone muchimidza mushumo kachimidza mushumo alichoamba zvitori vamidza ruimbo arikovasokokombenta ngasededzimtii mutu wave apedza 2 minutes achikwamba ngazvoambiwa ungamutopirawo okake muraedza wavafunzi vasangovuya vaita muringo ndiko dhovororo vari vafunzi vakwamba zvone vasangovuya vaita kongo vatoritutsira muraedza vabvisa wavo usotarana nawo nawe vafunza wone vaope muraedza wofunziwa ngavafunzi avakomutsa vone ari vakomutsa vaga vakorvazvoandana yesu ndikwamba namuchimidza mushumo ukwamfa muchimidza mushumo no comment uwagamba ngasedetsiti wapinda ravyarapedza 1 minute 2 minutes rikotecheresa iwe anongodhera vone rine one vakotochimidza program hangagereke ndotirena varangapanda vavuya vachigungura chipinga chote raro yamunyanyani muchimidza mushumaone atevesichipinga raro yakurungoni muchimidza muchimidzaone yatisizone ngori votirenori MC must be an MC. Yes. Hallelujah. Rikoshumanga chipinga na maduva akunenge ndikwakotavachirapedza rikoshumanga chipinga uri vakadhirapisa uone mufunzi anodofunza vasokurifunza audobudza muzana vari vasokufunza vamai vachipechuti muchimidza mushumo uri gereke idhipe izvandari zvavo uri gereke ikumedzise izvandari zvavo uri gereke ibhora vone vakazviita vasokoda vapasivi vada vabveredza sevhisi yapasivi kamanda vasokozvirabherera nochimidza mushumo zviarabhereriwa wetu wabva woamba namune wavati uri ndikochimidza vada vatu vavo ndikoumbera ndodzo rutari nandivo nazvimwe asi varumosokotakuwa ngorinika program unofirizo chipidza mushumo kavakudza mudzimu vari vada vatu vavo vachida vachima papanda you must be effective and courageous kavakona nevachikotukuwedza gereke uri ichire koda vambanga kwaipi kunonga vosumiwa rufu kariwaneriimba katukarichine komunonga vanhu vavachina ndiri vati vanamsira kabhora kereke mudiravo muchiyamutineka kavatomba kunochina kumufadhokotera chiamba vachiri vafuna mweya vana peposi wetu ana peposi nakudamatoreri peposi yonenyipiwa haleluya narudamatorokutachiresa vapfuri muno marudamato that was courageous azonekati nabone vamuchimidza mushumo kavadochira mata anosori bora makutokoda vaivakotobona uri wakereke yano vaona kereke nano mahukorooaaaotodzwakaensi aitavati MC asongwambera basi una vatu vangei una vamwana problem za ndeve vasati zvauti your voice must be up kavambere nta varinesa muchipidza mushumo ndikorina musegerekedo dhipa nahoza ugozvifa una mumasamchako vakomupfatiri itinavokalaventa norigereke fari vangavaone muchipidza mushumo navone vambedzwa kuti vambedzwa mbira vantu tiri chalidouranonoyambedza
muchipinza mushumo navone vambare zvavudi vafanana mufudzi vafanana ashara vambare zvavudi muchipinza mushumo vasangodhaura zvavo ungashambidzwa nachinhu ndandikombera kusvibisa 15 minutes vatongatitendera vakatendera just 15 minutes ndaibvisa vomuyo zovotosa mara 15 minutes kuti vanokavhara zvozote izvo zvemudzimwari kuti ndivayevedze ndikotenderiwa tazoka kwavemenge mune zvote vadzule ari vakotendera vadzule basi handimumwe methodo wokwandirekombe nondirosakulenje haleluya ndikunyagori ndide ndikwame chimwe chipiga apa chine varangapanda vakotiwe vachidini ndichaudiva uri hapa gerekeni una zvigwada zvavati vopambana navo ndojiya zvigwada zvitarupenzi apatitozvambangogidhima ngauri vone vasadhiva vantu vane vakaokereka navo vana kuvarangapanda avangakonu navo ngauri ndivakune vaona chino chigwada chikwetisa zvimwevoi vatoreva kwanza kerekeni awiti zvakuna masina ndichecho chigwada pedzi chitovori chikerekeni yeneyo mara huna vanongwedza zvakuma nene vakondifatiri kanditomenga chigwada chotoma Numeri chapter 12 na Numeri chapter 16 ndono bizuyama chirizofi political Christians hapa gerekeni rinava tedi vapolitiki vanotanganisa politiki na gereke vanotogojasu vashango nyange vazvidhisa hapa gerekeni hangeni ushuma demokrasi ndi mubuso wa vatu nga vatu pano ushuma theocracy. Theo means God. Hapa ushuma mubuso wa mzimu kava vatu nga vatu pano huamba mzimu hange huamba vivoto vanotogojasu hange vazvidhisa pano gerekeni ni vapolitiki edzo vhese dzendamba ndidzo dzidzo za Miriamu hapo politika na Dotani na Kora vako politikera mpinga wa mzimu zvino na gerekeni hapa vanisa mraka panga kava divezori na gerekeni ya hamu vaone vamwe vatu vanogojasu zvashango vanyaguruzvitiwe gerekeni ende vanisa mraka panga iyi vakotori vavhure vavadhive ava vatu ngori akavasi vatojamuso gerekeni avodekwa zvashango vadzorinoreto zvamzimu vatu vaonera vachibva kati magereke vadhavaona zvitaira zvadzemagereke vari zvide zvitiwa vagereke ende vane vamuranga panga vakumedza muusogojiwa kave aneti vapezori vatu vanobda vachidana zvitaira zvadzemagereke haripisi zvoone zvange zvapanozvidiswa zvezvi ndiavonane vesa paa vasovarigera zvamagereke ende ava vatu vene vapolitiki vamapolitiki avabvunikereke chavo nudhava chimona zvori apa uchereza kuti vapira ndimapolitiki. Haleluya. Avakoni kupambanisa zvagerekeni zvandashango na zvapano pano huamba mudzimu amba na mdinda wa mzimu mdinda wa mzimu amba aufe zvila zvamba vafunzi veni nema nazvona nirimingalela vafunzi vakana zvifana kutaura vangazvo ndeta chigwada chapolitiki chikanyanga kwacha kereke yale vala mchimbiza mshumo kana vala vari committee kana vala mrakapanga wa mini vamba nilifana the politician yo jenegriki karito gomera chigwada chaubini kawati dibe amphibian type vala wajera shkoro amphibian jamba chitu chinokono chira petu ubili changoni chachira na madini chachira frog type in other words zinobona vamranga panda vafunodzozo rekerekeni havo unava vabatendi vane vava type ya chidhura ya kuchere chidhura iyi
chichi chimbira chito jamba uratapi mirdas dura una uchere na chidura dura uchere ndo urias bono tamu vamos yes zino rinesa vananga panda kana ndizo rina type ya vatu vane vajamba riba jamba na sonda ato da sonda ito vashori ndavangana awone madodo raro kakareke muneimwe nangiachone atopa roamba roneka angoma kujamba ravana tabero imododa inganga zino vanhu vasomumara vamuraka pala vachivona mumwazogoda kavadozo rukuwera kataipi ya dhura lagerekini zino chimwe chidhura ichi chijamba ti haleluya chidhura chidanika chidhura dhura chijamba ratsini yavana rofuka fuka chondati nokuya kuchena natoruvara rondabura ruchituvanokuvanotarabizanaminaizvi vatova ukukora ndiyavana vanodhanizika mwezi ndavadaofi kuna conference ukodava kukoragi ukudoda mara nizvitedzora chikobvenepo vasondanika muvoni esa zvinosondadzo jambiwa hotuwiwa ruchere aone amadhura asikerekedzacho kuranga panzaniso kwenyama asikereke nyamu hote ahuna satani wamakuya nawakuzi satani ni muchii kushimisa chikala chichii na Zimbabwe naya ezvino kwamba ndona zviona ori satani ni muchii aone madhurani ato jamba nobvisa chafuvi ndinobvisa mwedzi woyu lavarera vari ndikajamba ndingalava naya vanopfuka miviri miraru ndizokuya naova kuchera ndavarwera mimwedzi yote ndisavona nebhukuni haleluya ichazofuniwa apa zvino ipamba fundraising panoweduwa fundraising yamwariwa kutirechana yamwari rinodzosediwapiwa azvimwariwa wamwariwa zezokomwariwa dhura daonela jamba ita jamba fundraising mbiri dzote ndozokogwilichika nezvituri ungotodzwachira ndiyopaka notuwadura unone unotuwa mutene zvinoverisa varanga pamba kereke imwe naimwe ina vatu vanojamba utojamba dzitabhero ajamba chafumi ajamba dzisonda ajamba dzifundraising ajamba chimwe nachimwe chinongopurakatiswa pakereke hopo muranga panda pano nemwe dhura namuranga panda zisongodhahwa apa nojamba anongoda anendazitivazorimakonotangana kubvi anongoda nomaloya vanongodhava vasongonyama muranga panda ndikwevasongonyama ai madhura hote mamwe ndevana mamwe ndevatakana vadzidhana mamwe ndevana navafodati mamwe ndevakana navakeguru amadhura wetu atikojapatamekaka zvino dhura iyi idova futi laimena uchira uchiro huviri double life varanga pamba mandinimuudze satani ni mutii apa kerekeni ndovana una vatu vanochira kuchiro kuviri kerekeni apa vachikona bhari nange ishangoni vachikona bhari nerichifunza riri vakochimbirapo patalaini hakonizoni kerekeni nange hakonizoni hange vari ndiwacho vamwe vatomangaro vasina vachena kereke achijena bhari neromunyamushumu mumwe uya adhagerekeni imwe iyo maunga uri odzura pasani awana litanga lofarawo zidhira mabhalani ovana loharwa nemunovanga madheko avo ene zichinodzirwa chadzima ari masina kwagerekeni kwetamini double life Christians zirwa hote ene hote ziko cha number 1 chikwata cha tsina chopedzera courageous. I like this.
Numbers chapter 14 verse 7 kusvika 9. Chigwada chinokutuwedza nechipfuno ichi. Chone chotika ubhono la kereke. Chone chine kereke yenga imi chiona. Ichigwada cha Joshua na Caleb. Eva kumoyo tola shango vachukuya pakuya nazvo zvithu zva positive hobimba. Ichigwada chinoima na vafunzi namusi hobimba. Uchipi vafunzi voziya chari namusi voziya mikodzi yacho. Rikotando ndi munthu vakati vakovhiya riko hana mara vakati vakodzi yacho namusi. Joshua na Caleb vaimena ngo hobimba. Chigwada chinokototeya ndichenecho chine chakutuwedza. Courageous. Chichimira unga chilamzi. Ai, vanita vanye ndipedze mapongo mani. Vava vatwezi vachitakana na taizo, vava ranga panda, vata vanyonara. Zvino ichi chigwada chinokutuwedza iyi. Ukati ya taizo chitakuwa chaimira ngo. Vatu vodada. Chatakuwa ikadhumura kerekeni yacho angi. Muya olaniwa wabuya wadhanga 2014. Yes. Wo warakereke zote za tengo chitukukayo chipota dakana. Yashi yakutukuliwa horo yote. Yekono matsimbi za zvinji. Ola muya ufini tornado kana ni mini. Wasomba matsimbi ayo sikachivundea. Wajia horo wasiya chituku ngeno wawaposa mavidani. Kereke ya chitsimbi na mavidi. Zabombe wa shisonda ino kotevelo nzari. Rekwa pandano rabra mzimu. Hizi zote ya hoi. Zikweto rite za kuindo present wa zora barito mdao. Kama ukiwa kwa katika watu watu kupala wakiri kugere karibu ni wakapura. Hapa unachitu. This is part of promotion. Yes. Jesus. Dan tumeni watu kutoka dia gereke nyama. Bale hobi kwa matutu wenza. Basa hii na nilikuwa imanazo. Hallelujah. Hawa ndio wafuna. Kerekeni zote chimbira. Ndio hapa. Zachimbira wataka. They support the pastor with their talents, their finances, spiritually, materially, psychologically, and chronologically. Yes. But support them funzi left and right. Which got to their children, they have about one. Who got to their tabero, go the tabero. Who went to a minute, but all the one. We have a phone now. You will Joshua and Caleb. Very palm. And the best. Number 4. Even in 15 minutes, you can go what? Genesis chapter 1, verse 22. Spectators. Baranga panda gerekeni ya venu ndo vana watu wasati Genesis na kachina chiti. Azupete hapo betu. Abatendo jena mdavi nikatamba bora. Bana gotarera. Ya gogono ndo ikwana bagerekeni huko ikwana. Ende bataleli abakoni zono kamba bora. Abakoni zono bona mistake. Abakoni zono shimsa bora suku. Aya wana mbondela zono eyo mutichena man. Wewe zipa mujenseni ndo sokonga. Se kwa kana baba jetisa zumero. Bataleli abati Genesis. Nombo ritabelo zaitwa wangapi? Kante fundraising abaka jetsi changu. Huko visi wa chafumi. Chafumi ndicho horera mfunzi. Alamisa kuhorera mfunzi wengi ndoni kakati. Mfunzi kuhorera wanga chafumi chopa tagereke. Oui. Amen. Gereke kwa visa fundraising. Chafumi ndicho horera wafunzi. Niko bambela wongo tenga tini. Alamisa kuhorera wa management council zayori. Hawa mkufuna wana chere deno via typing. Biblia yote hapa yango ya mbona tunakuwa manager ndio chafumia ya papa. Ndio mbali, ndio zuri amekupa. Muri wazuri. Bataleli, baone kelekeni. Murana baba, rabira ni bataleli. Bako zifati naba wona isomori kereke ndio rara libene yo naraba wona bane bane nartali Jesus sema tali kujia baba chini bene bako chibira bo pata line
Christians, because let's go to the what the one is. Like Shipping Jeso, if I'm to be so much never on the Vatani. Mamma does Leo, Mamma to Pora, Mamma to Fatima Zimo. That I want to get again, never put down now. Mamma Gurungwa, take a young Obrigado, ai, que dice nemmeno. Zondero Gurungwa. Baba che sono. E che ha chatisa ora tu? Non lo chatta hele baba. Ai, mi va con chatta, dice nemmeno non chatisa. Amen. Just the instruments. It's not the rule. I want to read a drama as the Victoria about two Baba drama of fish. It's not Timber's very good to go part of life. And in Bella Badali, I invite that at the Bella part of life. There is no pairs, actually, was serenity. We shall wait for us to get a good record of ourselves, Rosie, and we're not what they like to run. We're not getting a top on a month. Marasno Takaza, una would know what the five flams, Maru, and the common Sandatashu. We are also going to go to Sandatashu. Che non era tirando un che con una mua c'è un gambe di corosora allora fondi donne adesso già che dobbiamo ngao isapo funza lo zai flam su demo con lì ava di bulungo kana na zubuga na zote hii ndo zibadela na mama mara ko furi dinga si balo ya makoleni ndo ko kwa chibuga na cha society no dama ndio kwenye mtafila mzungu kwenye ngo nichifangie makoleni ndio batasia na mungu anga box la kome mara nyamba kwa makoleni hola mpego ndio ndio kama ni mtu karuti niko bana mwezi wote na mwezi niliana tunakuwa nzia watu wameba gereke bafuru uyale yana bana watu leana wao zileva mzeni matanganeza hata mpego watu wa mwezi na hafu wanafunzi ndio dachote au na mungu ndio anacheka ndio pa niko hapo hospital kuna watu wanabeba kwa gereke la mjini. Asa kwa tira zimwe. Panori ni kunya kwa nishiba zarana na nanuka zezo hapo udi. Baraka panda amba. Wana modelani. Wata bila mtarawa. Ora da baraka kenya malmeo. Ndio da baraka kenya kwa chamu. Wo da bore. Haleluya, kwa mbona. Kama robo da bore kenya mtarawa mia moja. Para mkotaka linapodoa chini. Rikonyago rikipe dalando na filamu chilo. Tulipetele na mshaka na msimu. Roma ni wakubunia mchilo ri. Hisa doringa duwalo besera. Jesu wapada nika mkemata chapter 7. Verse 21 ni filamu tumuliri. Vama wadoriyo. Rama berana baba. Zera pandela mimia mimi. Heta milimini. Roma ita milimini tina nilauna. Jesu wapiti diviani na wanchishumina waone. Nanu kwa geregeni nga uri. Kanisi ni ya rongo. Tini divi ne. Nina kwa gorati wala tumpese. Eko chena mutsu no msimu. Kata karima na bleje. Chatabero msimu wana limbo. Na wasu kwa liwa msimu ndio zulinda ada. Tutisarea. Unasuno zuambi wonizanga. Ayesu niko susumisa amasenda zazo kwa rada. Ndugu yandanya gongala pala komiti nine amerika sanala. Ndugu yandanya golisha la gereka nika chalisha. Ai basi na mizi. Ado tusarea, ado tutamtumari. Watu ni mtumbe. Kama bado mzima. Kama bado. Oh, that's the name of Jesus. Lord God. You are a wonderful